Volio bih da pomenemo još jednu osobu koja nije više tu, nakon toga ćemo o nekim malo drugim temama. Neću imenovati, ali ću reći, smrt je majušna u odnosu na život. Pa jest, to sam napisao ispod komentar nakon smrti moje majke u novembru prošle godine. Znaš kako, kad ostaneš bez roditelja, kao da ti neko noge otkinu, znaš, nemaš potporu više nikakvu, znaš, nestabilan si. Postaješ čovjek, u stvari, bez obzira što imam sad 50. Što kaže moj brat, brate moj, sad smo siroča. Sad tek postaješ čovjek, znaš, nemaš nekoga da ga zovneš, da mu se izjadaš, da mu kažeš, imam posao novi, idemo ovamo, ovo ću da radim, kako si, znaš, majka te rodila. I to su veliki gubici u životu, nažalost, eto, sve sam ih doživio i ne znam kako sam, što kažem, uopšte sve to uspio da nekako kompresujem u svojoj duši, da ne eksplodira. To je nešto što jednostavno ta neka kontrola duše i uma